voli djecu, voli gužvu, on nema neku interakciju s djecom, nema kontakt, nema, ali kad su tu, on je zadovoljan. Tako voli. Izuzetno je umiljat, izuzetno je privržen nama, voli da se mazi, kako bi rekao, vesele naravi. Ma napolje dočekati. Znači treba, ako će biti kako treba biti 2 ili 3 puta sebično. Tako da sam sve rekla. Tako, cijelo vrijeme tamo mi ovdje nema ništa. Za nas, kao roditelje, to bi ogroman šok. Samim tim što je to tolika nepoznanica, što vi iz svega toga saznajete toliko šturo šta je to, na što se odnosi, kakve posljedice može da izazove. Međutim, vremenom smo se navikli na to i kroz naše neko individualno istraživanje došli smo do tih nekih saznanja i otprilike Andrija ima, da kažemo, tih nekih 50% odlika tog sindroma koje su njega, recimo, pogodile. Ne uči matematiku ni pisanje. Nije sposoban za to, ali uče ga recimo tim nekim, recimo briga o sebi. Što je vrlo bitno da dijete nauči da opere ruke, da, mislim, mi to radimo kući i sve, ali nije to isto. Da ode u WC, da jede sam, da on je dosta naučio u tim ustanovama, a ne od nas i s nama. Fond pokriva ovo redovno liječenje. Mislim, ne znam, sada u Andriji to trenutno ništa nije potrebno, ranije smo. Ovo redovno, kao i za svaku djecu. Recimo, on je dobivao kortikosteroide koje nismo ni refundirali, koje jednostavno kupujete. Od toga nema ništa. A kutija toga je bila kod nas, ma šta kutija, 5 komada je bilo 35 maraka. Znači, to je njemu za 5 dana. To je nekad se znalo i odužiti i ne znam. Recimo, to nam je bio najveći trošak. Svaki taj, recimo, znači, lijek koji je za inhalaciju, on je, znači, morao biti kupljen, inhalator smo nabavili mi, aspirator smo nabavili mi, da ne bi ležao u bolnici, da ga možemo aspirirati kući. I sve ostale te neke stvari. Ako je tom djetetu potrebna ta određena terapija koja je jedina moguća za to dijete, ja sam stava da treba da se omogući. Znači, jer svima nama, a ne da neko traži neki dokaz učinkovitosti nečega. Pojam Andrijinog vida, znači za zdrave ljude, sljepilo, nema šta. Ali on se snalazi. On se snalazi i to je njemu koristilo i mi smo njega vodili o svom trošku, naravno. Pa odete, recimo, po 3 puta godišnje, pa vam za terapije treba samo, recimo, 3000, recimo, maraka, pa vam treba, recimo, za smještaj. Pa kad roditelj jedan sam radi, drugi vodi brigu o tom djetetu, vrlo je teško i obezbijediti sredstva za sve to. Uz to idu i lijekovi koje se nabavljaju, znači koje on troši u tom periodu, znači kad su te stimulacije.